Ndagusuhuje kandi nongeye kunguhaye ikaze muri iki kiganiro aho tubagezaho ibintu by'ingenzi biba byararanze ino tariki turiho mu mateka. Uyu munsi turi tariki ya 9 Mutarama, ni ukuvuga ko hasigaye iminsi 357 kugira ngo uyu mwaka urangire, bivuze ko tugeze ku munsi wa 9. Hari ibintu byagiye biranga ino tariki mu mateka y'isi. Reka tubirebeho mu buryo burambuye. Mu mwaka w'1861 leta ya Mississippi yabaye iya kabiri yavuye ku zindi zari zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere yo kwaduka kw'intambara ya gisivile. Mu mwaka w'1945 mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaruriye agace ka Luzon ko mu gihugu cya Philippines. Mu mwaka w'1960 Perezida wa Misiri Gamal Abdel Nasser yafunguye ku mugaragaro ibikorwa byo kubaka urugomero rwa Aswan, ubwo yaturitsaga toni 10 z'urutambi, amatoni 20 y'ibinyabutabire bizwi nka granite mu burasirazuba bw'inkombe z'umugezi wa Nili. Mu mwaka w'1964 mu gihugu cya Panama, ni umunsi wizihizwa nk'umunsi mukuru wibukwaho abitangiye igihugu. Urubyiruko rwo muri iki gihugu rwazamuye amabendera y'igihugu mu gace kagenzurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, US Controlled Panama Canal Zone. Biba imvano y'intambara yahuje ingabo za Amerika n'abaturage ba Panama. Mu mwaka w'1991 intumwa zihariye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iraq zahuriye mu masezerano y'amahoro yabereye mu gihugu cy'Ubusuwisi i Geneve, hashakishwa igisubizo ku bibazo cya Kuwait yari yarigaruriwe na Iraq. Mu mwaka w'1992 imbaga y'abaturage ba Serbia bari muri Bosnia na Herzegovina yateraniye hamwe isaba ko hashyirwaho repubulika nshya ya Serbia, leta nshya yo muri Yugoslavia. Mu mwaka wa 2005 habaye amatora yo gusimbura Yasser Arafat ku mwanya w'umuyobozi w'umuryango wa PLO, Palestine Liberation Organization. Muri aya matora hatowe Lahwati Fatah. Mu mwaka w'1431 hatangiye urubanza rwa Jeanne d'Arc waje kwicwa akanatwika kwa ari muzima mu mwaka w'1431. Bivugwa ko yagambaniye igihugu nyuma aza kugirwa umwere aba n'umutagatifu. Mu mwaka w'1792 hasinywe amasezerano yiswe Rasi ku ntambara yahuzaga Uburusiya na Turukiya hagati y'imyaka y'1787 ndetse n'1792. Umwaka w'1878 Humberto II wa kabiri yabaye umwami w'Ubutaliyani. Umwaka w'1905 mu mujyi wa St Petersburg ho mu Burusiya habaye ikiswe icyumweru cy'umutuku, ubwo abigaragambyaga basanga ibihumbi 100 bemezaga ko badashaka umwami kuko atabaho yewe n'Imana. Mu mwaka w'1909 hasinywe amasezerano hagati y'Ubufaransa n'Ubudage kuri Maroc. Mu mwaka wa 2005 Mahmoud Abbas yatsinze amatora ya perezida muri Palestine. Mu mwaka w'1960 hatangiye imirimo yo kubaka urugomero rwa Aswan kuri Nili, yatewe inkunga n'umuryango w'ibihugu by'Abasoviyeti byishyize hamwe. Mu mwaka w'1522 Papa Adrien VI yatorewe kuyobora Kiliziya. Mu mwaka w'1937 Mussolini yabujije ko habaho gushyingiranwa hagati y'ababaga ibihugu nk'Ubutaliyani bwari bwarakolonije muri Afurika. Mu mwaka wa 2007 Steve Jobs yashyize ahagaragara iPhone ya mbere. Mu mwaka wa 2012 Patrice Murama wari umunyamabanga w'inama nkuru y'itangazamakuru mu Rwanda yegujwe ku mirimo ye n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu nama nkuru y'itangazamakuru mu Rwanda Media High.
Reka tubagezeho nanone bimwe mu bihangange byagiye bivuka kuri ino tariki. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu mirongo itanu na kane, Gregoire wa 15 yabaye papa wa 234 yaje kuba yavuka kuri ino tariki. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo itandatu na kane havutse uwitwa Vladimir Stiklov, umuhanga mu mibanire ukomoka mu Burusiya. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na gatatu, Richard Nixon wayoboye Amerika nawe yaje kuba yabona izuba. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na kabiri, Ahmed Sékou Touré, perezida wa Guinea, yaje kubona izuba. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu, witwa Wilbur Smith, umwanditsi ukomoka muri Afurika y'Epfo, nawe yaje kuba yabona izuba. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda, Mehmet Ali Agaca, umunyaturukiya wari ugiye kurasa Papa Paul wa kabiri akamuhusha, nyuma yaje no gufungwa ndetse Papa amuha imbabazi, nibwo yaje kuba yabona izuba. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani havutse uwitwa Gamalo Gattuso, umutaliyani wakanyujijeho muri ruhago y'isi muri rusange. Nubwo hari abagiye bavuka kuri ino tariki, gusa hari n'abitabye Imana. Reka nabo tubarebe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana abiri mirongo ine na gatatu hapfuye uwitwa Wen Xiang, umwanditsi ndetse akaba n'umuyobozi wa leta y'Ubushinwa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo irindwi na gatatu hapfuye uwitwa Napoleon wa gatatu wabaye umwami w'abami w'Ubufaransa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo irindwi n'umunani hapfuye uwitwa Victor Emmanuel wa kabiri de Savoie wabaye umwami w'Ubutaliyani. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe hatabarutse uwitwa Emily Krenbach, umwanditsi w'umunyamerika wahawe igihembo cyitiriwe Nobel mu guharanira amahoro mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu hatabarutse uwitwa Souphanouvong wabaye perezida wa Laos. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani hatabarutse uwitwa Kenichi Fukui, umuyapani w'umuhanga mu butabire wanabiherewe igihembo cyitiriwe Nobel mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe. Mu mwaka wa 2012 hatabarutse uwitwa Malamu Bakayi Sanya wabaye perezida wa Guinea Bissau. Reka tubashimire kuba muba mudahwema kudukurikira ndetse no kudushyigikira muri biganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Twitwa Igika TV Rwanda.